insiksa manusia ang buong dunya nahiluhala insakit piara tung di magpintang ipon bang pagkadalan dumatu nyawain kawau ya Allah ampuna kami ya Allah tabanga kami wajib ta pamintangan inhinang paldusan injanji sintuhan muida pabarangan inhinang kanian subay pang taubatan ang palumano ilaong alam ya Allah magtawad kami ya Allah salamat kami ya Allah Maha Kuasa balikan biasin kainatanan in masjid subay ukam in iman patap tapu in Islam subay patindugo ayaw naman kita magawa sindunya sabab akhirat inuyanda subay magpamintang hamang ujian buhi pa kita siksain barang buhi pa siksa na imbarang ya Allah Maha Kuasa balikan biasin kainatanan in masjid subay ukabon in iman patap tapu in Islam subay patindugon ayaw naman kita magawa sindunya sabab akhirat inuyanda subay magpamintang hamang ujian buhi pa kita siksain barang buhi pa siksa na imbarang buhi pa siksa na imbarang buhi pa siksa na imbarang buhi pa siksa na imbarang. Oke mga ton mga rayang menjadi ay kamu malupa sa mga video-video sin kami video-video bisan da kumana upo video tausog video simpang sata kamu malupa suportan natin bang sata suportan tayo mga tausog menjadi ay kamu malupa mag-like subscribe pin drive mag-drive